Abusia yesama machi yamama ha yamama kwa babio Ghana television eso eni audience first time on the dey media mo dey say obe subscribe am your YouTube on ebusia na say adore na afi wa follow wa subscribe wa comment na bibia timi akoso kama what you say na bia ebusia na say ebe dore ntino bo mo dey ene fast akase ye mfa ma ya bo afa be na binom timi bo ye chido ma ya Glitter and Glow Cosmetics sanso na general organic foods and Kinaata herbal center senku papa di die na kono kopi o maka che na afi no mu ndi nkita ho numbers na dey ahimu ase on na bibia timi enkoso kama ebusia Yenye di hu adansi Akosombo split yenuanom ye papa nom ye maamenom ye wofo ase nom ene ye yerenom ye mpranom fo mo ye voter register bi Akosombo split ji akwa nsem bebre na aba empenefo dodo na na ekọ ho na ebusa se wokunyi ni ba ko nso ase yi ni ti akwa ye honom adoye na ye di ani ko twa wisi kokohwe bia Ghana TV edom puepu di se nipa kwet na ebusa se eye hwan mpoa yenko enkoje nkrato kakra ye ba afie bebo de ro besia se hwan e na akwa twenty e wo voter region asebi edom epodi na chi na nsem ba ekura mpo e na omo eka e de akyere se nipa kure setting de na ne hosima ye besisi ya me wo London baby am wo ye Walthamstow wo hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu ya na se Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e de abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya Glitter and Glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama se de mi gina hoy small girl hey enku no baby nya fe na wo betete samna asra wo ho obi wo na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frame numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma Glitter and Glow na ye wia ne aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusu ya Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glitter and Glow Pia wa hwefo esama akwa babio woni tua kokkoje nkato enti bomo de numbers ni edi ehim no frɛ na afi ko na kokkoje wo mu product ni bi na bibia ntimi enkoso kama ye general organic foods and Kinaata herbal center for na Glitter and Glow Cosmetics na busuya ye gusu a ejina voter region mepe Akosombo village Akosombo spillage asebi ama adehia wo hono mo adane squatters obi dodo na enya baby emfa wo muti ento nana nsenya ana chese ono abo Kennedy Agyapong enso ekoko yi ni tia wo hono ma okoko ya do ya chese sika botwa wo koko hwie e de egu hono ma chese voter fo na nanom atrankonya aba hemafo ne ye mpanifo wo hono ejegi no so ebo no gongonga ene yoyo o kire ma won se oh sebi de onim tro de nya chempon so be ma ba be bi wa ma me de nyina onwonko da eno nso ene ne wo da ne tisade ya ne na chese yenso a ye wo eye voter from mantem hase no yenso ye de ano di sem nyina ebetu dwa na ye wie na Kennedy Agyapong ono so de ne nsem tuja ho ma o hwe senia empanifo ene ye maamenom ne Davi ni efo omo so ede anigye na oma tese ebusua ensem na nka so obesi aye buburu ja o de yenko abo akokwe o mesuman ene mani yenko na so fo ni kokohwe bi ye ba afide ho bi abeto aso ma
300 packs of water and 100,000 as donation to 3. And 300 packs of water and 100,000 as donation to 3. Piao abusia senior tier no woni tua and that was from voter region. Adenti abusia kam ho enya fasira kase emfa mo ya bo for bena dom timi ebo ya chidom ya great and glow cosmetics and so na general organic food niti na teteba center. Number sin edi ehim ase on frɛ wo mo na afie no mo endi enkita na bibia ntimi enkoso kama. Mja sira kase na be producers on duty and Edmond Pokus achi for Kimbex and so na me ametia wiem se mu medium je so medem so for. Nana K Jesse Abrantia. What you say about the yesterday? Subscribe, follow, na comment. If I'm not been latest update, no so when sir a bit me I can be papa. Bomodin so be subscribe, be follow, be comment. Now I share medium just so me them song for. Nana K Jesse Abrantia. Have a wonderful good morning, good afternoon, and good evening. Subscribe, follow, comment, and share. Every say no message no dey share mo. Macrow. Sorry. Oh, Doc. Yes, I know Doc. I want to know your day. No, that's why she. I've said, "You need to know." No, say the young kukru. So your stomach was up. Said the young heartburn. So I be count. Let them cry. The meaning say if you be forcing, I don't know. Test results naturally say when you malaria on the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac. Ena tinatet malake. Fama no nano ho betono. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Tinatet malake, eyema ubi awanya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyema ubi awanya heartburn, indigestion, ena ni yem eyeneya. Tinatet drui, FDA ahwehwe magia tum se eye.